Kotik hasta el semana gokola walion kushul Dios. Pero gokola walion ehok te tsakalon to kotik ta hucha de familia. Mayug mach ay bahel, mayug mach nahilich bahel, pahal tolit to ayon kotik tasbah te bahlo milal gokola walion kushul Dios. I want te hermano takte ay suokos bak talik ta chamel, I want te macha yakta ahkanyo on suokol pero kahwal ya shnoh pihotik ta tohol tas cuentas bihil kahwal Jesús. Te haukat meya kakahan talel te suela chulkab tas tohol te yakuk shlekubik tas pisil chamel te tsaktik lambiyun te pueblo hawone kushul Dios te ay simal oval ay kush bakelal ay kush holal kahwal lo que sa me bahel tas tohol te iglesia hagu une hauk meya wawatik talel te sbus kinal te slamalil kinal hauge awakta ilel te hagu el tayolil te kun pueblo te aksleh velate kahwal hak optik ta tole chehtat kahwal ya me kahwa kotik entregar ta tohol ya shachon kotik tas pas velate kin ahun kahkal te chahpambil ya kichat kotik ta muk tas cuenta oshep servicio kushul Dios pero te machahaitul te liayishe kushul Dios ya kambat ya kahel taibei te yipe ave ya me yipiox kab spisil te hermano takte ayikta aba tiene lagun te jujutul te servidores servidoras kahwal ave ya mes busyotan buskinal que jaba el melotan que jaba el problema que jaba el luz veltas tohol te hermano take kahwal ya nate ais gokolike pero las pasic fuerza las piax baikta aba tiene lagun gokola walion kushul Dios pero na botik me yo bolik ba kotik a kushul Dios que botik me ba especial techneseat kotik tas cuenta which uhiwal tamu anisicha kambat kahwal tas tohol te hermano takte ashkayo hinik vas a bendecir tatul kahwal te ay mulil tas kushlehal te achish kerem te mel mamal te ayik tak ayo ya me kamatas cuentas kushula botan tas cuentas vi kahwal Jesús lo que saba el spisil mulil kahwal lo que saba el spisil carga spisil contaminación te ay tak tohol kotik tapajal lo que saba el kushul Dios yon kalalia kayo te kotik sumetuk yashkoh ta tohol te awich ojival tamuk kahwala ya kambat kotik abi kushul Dios pero también ya kambat kotik ya me akolta yon kotik tas navis cuenta il te achulkop te haces bon kotik hasako bekinalini paso tik bendecir de gran manera tas cuenta achulkop kushul Dios awotik talel te palabra aún a través de los dones a través de achulkope a través de los medios de vino utilia kakanya kakoponon kotik kushul Dios awokole akaltik ta tolichtat te hat nashmuk diosa te ayate chelta muk ta oraini soktas cuentas bahtel kinal hichu kahwal Cristo Jesús de meyashuyas más kaptik ta icheta muksbil kahwal tikamaos hermanos podemos darle palmas al Rey de Reyes y Señores de Señores.
Gracias, Señor.